Wenagbe elo eiko pombo enodo ha amo walo mewe ede wenagbe jirami deo enoblo lobo zifruno duhu enoblo bazono gbonu meira zong jawele eno wanu kege kwa barora santa wenu mimende ba na khode ba kruna sedebetwe mena hando 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5 e yurando do mi jira wenagbe mi ka jira mi donu ukpo won lo mi jira mi kpodo ronron po alogonu me yesi senton podo ganje uti tengbe do wa nuna mi de gbon we dagbe jijira me po mi tun le mi zangbe mi ton bondo tenti mi ton e do dagbe mi ton u when dagbe le jira mi de o eyin ko po mba no do nu wa àmọ́ kó dánú pẹ́tẹ́lẹ́wẹ̀ máa dèrè máa wúdò yẹn pọ̀ wípọ̀ yìí lọ́wẹ̀ nu mìnìdó tó lobo búlódéjì mìnìdó sínú mẹ́pọ̀ wọn inú wọn ẹnu náà mẹ́ gànjẹ́ ti tẹ̀gbẹ̀ tókùnrin gan wú ẹnu sọ́nbọ̀ àwọ̀dá tí wọ́n máa tọ́nà lómi jí wọnú èdè inú wọn náà gbẹ̀lẹ̀ ńkọ́ tó wé ẹwẹ́ sọ́nbọ̀ wọn yẹn náà hùmí dé wù wá tó kọ̀ọ̀kan máa tán dé mẹ́. Loba eno kuna mega loba no tunkanu me loba no guazonu me wonu emi jira wena gbe o ya sisemi me no de khla gbon kho me gbon wena gbe me loba no blonu diwu nu teme nu budo alokpa le novi sunu novi yonu masien ikatwe o wonu ya sisemi me na be azo masien ikatwe o l'hôtel bosse wena gwea ena dia nu kekere gbazan to me eno na me nu kunu mo janu me eno kon we sisa gbazan me to me odidia keke no tin nu yuen mauton eru gan nu yuen ra ikun manje fi abi oba nu edo to ade gbedion ya sise mi me na de khla polo kon polo gbazan to me nu adi nu we sanan diton anamo khokolo ma uton do présent toi ma enande khokolo to khla lo bonade nu boedo wena gbe me khla we de Jésus Christ sin comme ami partager nos victoires nous delo ni wazo le présent toma yeni mo khula kan dedo wena gbe lo me o yeni mo san pa dedo wena gbe lo me o de Jésus Christ sin comme awa jija edo wena gbe lo me o ni God présent toi ma partagez, nous m'en y va d'abord de Jésus sin comme. Amen.